Minisiteri y'Ubuzima irashishikariza abaturarwanda bose gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya coronavirusi, bazirikana kwambara udupfukamunwa igihe cyose bibaye ngombwa ko basohoka mu rugo, kandi agapfukamunwa ntigatizwa, gukaraba intoki ukoresheje amazi n'isabune, gusiga intera ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi, no gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana no gukoresha serivisi z'imari. Gahunda zo gusurana ntizemewe, kandi abantu baturanye ku buryo basangira imbuga nabo barasabwa kubahiriza gusiga intera ya metero imwe mu gihe bibaye ngombwa ko bagira ibikorwa bituma bahurira hanze ku mbuga. Ibirori bihuza abantu harimo no kwakira abantu mu rugo ntago byemewe. Ingendo mu modoka rusange n'iz'abantu ku giti cyabo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara zizakomeza guhagarara. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera ku giti cyabo bemerewe kongera gukora, ariko buri rwego rugakoresha abakozi bakenewe cyane, abandi bagakorera mu rugo. Amasoko azakomeza gukora, ariko hajya hasimburana umubare utarenze 50% by'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo, keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye. Hoteli n'amaresitora zizajya zikora kugeza saa 1 z'ijoro. Insengero, ahantu hasanzwe hakorerwa siporo, imyitozo ngororamubiri, imyidagaduro n'utubari hazakomeza gufungwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Moto n'amagare bizakomeza kwifashishwa mu gutwara ibintu babigeza ku bandi gusa. Minisiteri y'Ubuzima iributsa abantu bose ko serivisi z'ubuzima zose zikomeje gutangwa nk'uko bisanzwe, hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda. Nawe garagaza uruhare rwawe mu kurwanya no guhagarika ikwirakwizwa rya coronavirus. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima, RBC, ku bufatanye na SFH Rwanda.